kwana ra leboga mogolwane go botsile ka kwana. We recognize Mogolwane Elder Batsile Mogotsi. Mare ko go ba community ba ngwe ba ruti ba ke sa le buang the former pastors ba Motswedi tla tla re lo tseja go moragonyana. We are just going to go to the community of Taung. Ya ka re ga te mo ja morago ke ene kgosi ka sengwaketse. It's translated in Setswana. Go na le mme Josephine Masonya May Josephine, a ko eme ka dinao hela jana ke baeteledipele ba rona ba mo community. Amen. these are our leaders in the community. Re tla kopa o gatela ka kono pele mme o emetse VDC. Yes, she's Ba representing kopela ba tle botlhe ka the kono. village development community. All of you, Go na you le can Norman just come. Matiting, re na le Tumeleng Tshukudu, re na le Hilda Mokalake, Amen. le Monica Letsamao. Amen. Amen. Jaanong mpho e re ba e hanye yone The ke gift ya that we are office ya giving them VDC. is for the VDC office, Taung VDC office. Amen. Cameraman o heditse tiro a kere? Okay. Amen. School head wa Taung re utlwile gore se tsa gorogile re tla kopa gatela kwano pele. We're going to invite the head teacher for Taung Primary School. We have been Amen. Amen. informed that you are here. Taung Primary School, ke sekolo se se ka ha, se se ka ha, Sekolo sa rona se se ka hase. is this side. Mashia kgomo Filimon. Amen. Amen. Thank Re you. Philemon. Go na le bangwe ba re ba solohetse mme ga go lebege ba le teng go neha. We Mme ha ba le teng ma had re ba people ba that we amogele. had A expected to mokhanselara be o here. teng. Do we Mokhanselara have wa Taung. our counselor for this area amongst us this morning? Go lebega ise a goroge. Le mo They are not parlamenteng here re yet. malaleditse gore re ba tshware ke And the member tse of dingwe parliament? tsa puso. I think Mare I ko have the someone. former pastors. Now we're going to go to the former pastors of Motswedi Church. Ga kana go tsamaya le bone yana ke tla tlola ba bangwe ba ile gore ga ba o go neha. Mare tsene ko go moruti Benza Benda. Pastor Benza Benda. Moruti Benza Benda. Okay. Hi. Mare tsene ko go moruti ka go ra mmidi. O kila dira mo phuthegong ya le ene. Sorry. Pastor Ramidi used to Pastor Motswedi. Ebe re tsana mo go moruti ke eme re tshabile. Tla le mohumagadi. I'm sure he was not Hallelujah. expecting this one. Muruti, tell us, when was he Pastor Motswedi so that we appreciate the history? 2016 to ngwaga he. To 2016. Okay. Ra leboga. He's with Mamuruti. Moruti Tshepara Masankate ga ke mmone ha. Mme le ene ra mo acknowledge la thata. Re na le moruti Brian ke Moabe, Pastor Breeze. We've O got itile ha rra. Muruti Kimoabe. Tla le mamoruti o teng. Yes, Bo mamoruti ba shy. and their children as well. But I hear the children are shy. Ra leboga mfundisi. Thank you. A ro sevile kgwedi 2022. But we appreciate Mme ra leboga rra. Kgwedi eo o dirile go tla ka seatla. you have done so much. Go na le wa bohelo go neha ke tla kopa Magob sa mmale. Jo mo ke yo moruti jo mo modukanele le ena o kila a dira go neha. Jo mo modukanele o sevile ha ka ngwaga wa 2013. That amen for Jomo was, it had the thing.
Because I've been wondering, why does Jomo like Motswedi? I didn't know that he was a pastor here. Because I came here, come membership, so yeah, now I understand why you love Motswedi. Dumelang Phuthego. We also want to appreciate our current pastor, Pastor Seboka. Yes, Pastor Sibuka. So when it comes to catering, if you are a host, you have to eat before the ones that you have invited, so that if there is any poison, it starts with the host. So we don't want to forget him. Amen. Mama Ruth is also here. Isn't she lovely? Can I get an amen for the resident pastor? Amen. Ebeli liba cameraman. ba bangwe ba basong ha re tla ba neela makopso tla bona gore o ba neela ka tselentsi ga re batle go jana ko entsi ra leboga. Thank you so much. Those who are not here, we will give them when the time is right. Choristas, as we are ushering in the $164. Dina unta Jesu
207. Modimo wa rona re hano mahelo a mantsi ko ekebe o le teng ko ekebe dinao tsa rona di re isitse teng le dikoloi tsa rona re iphitlhela re kgokologetse kwano modimo wa rona ka re utlwile go tetumo e teng ha ya gore Jesu wa boloka mme re tsile hano go kwa mokgosi wa gore Jesu wa boloka a e go heta ka batho modimo le rona se ko wa re heta matlotlo ka poloko a ga go a sale le rona mo leineng la ga Jesu amen. Number 52. 52. Motswedi wa masego untute go opela go melatswana ya tshwaro e bitsang dipako untute go kgabisa ke bontshe molemo go fatsholo soya go kefa ke solo fela go fitla ga e ka boitumelo Jesu mpatile dimelo ke dule mo lesakeng gompoloka mo diphatseng Atsulula madiakwe Sego fatsong kinalemo Latukami tayote Me ompa
a re khubame mo thapelong. Moleko wa rona yo ko legodimong, morena ya rona yo lorato, morena wa rona o maotelo bothoko, morena yo o dirileng legodimo le lehatshe, yo mo tsatsi la gompieno re mmitsang re re Modimo wa Motswedi, the Lord of Motswedi Seventh-day Adventist Church. Lord, we exalt and praise your holy name this morning as we call you Lord Ebenezer. For dear Father, what in heaven, the last 20 years you have led your children. The last 20 years, Lord, you have remained the standing thing in this church. You have remained the God who's unchanging. You have remained the God who's faithful. You have remained the God who's a covenant-keeping God. Father, we exalt and we praise your name. Worthy, worthy are you, O Lord, to receive our praise and worship this morning. We thank you, O dear Father, Lord, that when the enemy surrounded us in this 20 years, Lord, you protected us. We thank you, dear Father, Lord, as your children were building with one hand and in the other hand holding the sword, Lord, you were with them. We thank you that, dear Father, that you strengthen their hands, you strengthen their spirits, and here we are standing and we say, Ebenezer. We have no words. Worthy, worthy are you, O Lord. Our Father, who art in heaven, at this time as we are getting into this divine service, we are saying the Lord is in his holy temple. May all earth keep silent. Silence the devil, oh dear Father Lord. We silence any spirit that is not from you, Father Lord. And we say, dear Father, reign in this place. And we say, oh dear Father Lord, just like Moses, we beseech you, oh Lord, show us your glory. Oh dear Father Lord, you have already descended. Iponatse, bua le rona morena, bana ba go dipelo tsa bone kitse. Dear Father, we have silenced everything, and we have no doubt that today, Lord, you also reign in their hearts. Thank you, O dear Father, Lord. Be with us, O dear Jehovah. And, oh Father, we continue to plead, Lord, at this moment. Show us your glory. For we plead all this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. At this moment, we'll have collection of offering. Jaanong mo nakong e re tla be re amogela kana re tsaya dikabelo. While Retabile will giving us a special song. Kgaitsadi re Thabile a tla be a re opelela pina e hapegileng. Be not dismayed, fear not the darkness. Jesus is here, Ya mo ba- he walks beside us. Gracious is he through all our weakness. For
Go with us, living inside Emmanuel. Lift up our eyes to the Maker of heaven. He is our help, forever present. Faithful is He. He is our constant, forever faithful, forever good. Emmanuel, Emmanuel, go with us, living inside Emmanuel, Emmanuel, go with us, living inside Emmanuel. And no matter what storm may come, our God is here, our God is here. When fear gives in, when darkness runs, our God is here, our God is here. No matter what storm may come, our God is here, our God is here. When fear gives in, when darkness reigns, our God is here. Oh, His name Emmanuel, Emmanuel, go with us, living inside Emmanuel, Emmanuel, go with us, living inside Emmanuel. We will continue in worship with 21st Century.
ba botlhe mosong ono. and also you be blessed. Le lona se go halang. Amen. Amen. We want to remind each other what we are here for, what we stand for. Re rata go gakololana gore tota re kopanetseng hano re emetseng. And I'm reading with you from the book of Ephesians. Ke a go bala le lona mo lekwalong la Baefesia, The book of Ephesians, lekwalo la Baefesia, chapter 1 and chapter 2. kgaolo re ya go lebelela ya ntlha le ya bobedi. The book of Ephesians. Lekwalo la Baefesia, What book did I say? ke ne ke re lekwalo le. Chapter 1, Kgaolo ya ntlha, verse 18. temana ya bolesome le boraro. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you. Baefesia kgaolo ya ntlha temana ya bolesome le boroba bobedi gore ka jaana matlho a dipelo tsa lona se di haditswe le ko lo itse e leng tshologetso ya pitso ya lona le e leng letlotlo ja kgalalelo ya boswa jwa ona mo baitsepeng. The riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exacted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this present age, but also in the age to come. Temana ya bo 19 le jo e leng bogolo jo bo heteletseng jwa thata ya ona ntlheng ya rona ba re dumetseng ka ga go direng ga thata ya nonogo ya ona mo go dirileng mo go keresete ka motsosa mo baswing mme a mo dirisa ja letsogong ja ona je legolo mo mannong a se le godimo kwa mo godimo-dimong ga puso yotlhe le taolo le thata le bogosi le maina a otlhe a re waeng se mo hatsheng jeno yosi e leng le mo go le letlang. Paul is saying, when you want to see power, Ha o batla go bona maatla it is not only on Friday when Jesus died. ga se ka ikitletso hela ha keresete a swa. So see the power of God when he raised Jesus from the grave on Sunday. Jaanong go tshwana le nonofo ya modimo ha a tsosa keresete Jesu mo tsatsing la ntlha He raised him with power o mo tsositse ka nonofo and made him be seated on the right side of power in heavenly places, a mo dudisa ka ha letsogong la gagwe le legolo mo mannong a se le godimo above principalities and powers and dominion of this earth, godimo ga dithata le marena otlhe a lehatshele and put everything under his feet, under his command. mme gompieno mo taolong ya gagwe He put everything under him. re neela sengwe le sengwe mo go ene. And then Ephesians chapter 2. Baefesia kgaolo ya bobedi Ephesians chapter 2, Baefesia kgaolo ya bobedi verse 4 says, temana ya bone ya re but because of his great love for us, mme modimo ka mo humileng boutlwelo botlhoko God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that we have been saved. mme modimo ka humile boutlwelo botlhoko le ka ntlha ya lorato lo legolo lwa ona lo re ratileng ka lona 5. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus, mme ba re tsosa nae ba re rodisa nae mo manong a se le godimo mo go keresete Jesu in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. gore re tle re nne e re mo metlheng e e tlang o ba o supile dikhumo tse dikgolo tse di hiteletseng le tshegogatso ya ona ka bopelonomi ntlheng ya rona mo go keresete Jesu. May God add a blessing upon the reading of his word. A modimo a se go gatse palo ya legoko la gagwe. Our Sabbath school lesson Thuto ya rona ya sabata sekolo mosong o teach us to go out. e ne e re ruta gore re tswe. Today it was emphasizing that go and meet the needs of the needy. Gompieno e ne e re gakolola gore tswang le go hitlhelela letlhoko la batlhoki. Last week we were talking about reach your neighbor. Mo bekeng ya e hitileng re ne re re moagisanyi wa gago ke mang. If you were to go out Ha o ne e le gore o ka tswa to go and reach other people, o ye go hitlhelela batho ba bangwe, if you were to call them in, ha o ne o ka ba bitsa wa ba laletsa go tla, and then we say, man, walk with Jesus Christ. o bo ba raya gore tsamaya le Jesu Keresete. If you were to go out Ha o ne o ka tswa in your journey,
mo loetong la gago There are 3 ways. go na le magoko a le mararo Let us put them in order. a re ke re a beye ka tatelano When you are going out, ga o tswa we have these 3 ways. re na le magoko ke a mararoa Let us put them in order. a re ke re a beye ka tatelano ya one If you are going to do something, ga e le gore wa go dira sengwe we have 3 ways re na le magoko a le mararo to accomplish something. What will you do a re first? tshwanang ka one ko re hitlhelele What sengwe comes first? go tlaeng pele Stand. You have to stand up. wa ema And then what? And then go you bo go walk. tlaeng And then tsamaya you sit. be go latela nna Are we agreed on that one? a re a dumalana gone go Yeah? Yeah? Anyone who is opposed? a gona le mongwe yo o sa dumalaneng The motion has been moved and seconded. kgang setse lo e beile pele go sutisitswe Any observation, any opposing side? a gona le mongwe yo e ka reng ene ga a dumalane le se se buiwang ga nne potso e le gore ga o batla go dira No, sengwe don't modify the question. Modify this order. Yeah? se baakanye potso baakanya tatelano e Wherever you are going to do something, wherever you go, what comes first? le ga e leng se wang go se dira tota go tla eng pele You start with sitting and then you process that. And then you are thinking and then you stand up and then you walk. ee mokaolong a re o ntse gatshe wa akanya gore a gore go tla latela gore o eme o bo o tsamaya The motion on the floor says you what? You walk, you walk you stand, you stand you first, stand, and then you walk, you walk and then you sit. Yeah. And the brother observes that no, you start by sitting first, and then you walk, and then and then you you stand then walk you sit and walk and stand. Eh? you sit stand and walk Why should we put them upside down like that? ke eng re na le gore re a pitikolole yalo gore gore It's ke making ntse life ke a ema ke a difficult. tsamaya It's making life difficult. jaanong ke re o tla ketegatsa botshelo Any observation a gona le mongwe gape o e lebang ka tsela e sele before we take a move? Eh? Anyone, just raise up your hand if you have any observation. ga gona le sengwe seo le gore a se itemogetse On the floor says that you stand up and you walk and then you sit. When the work is kgang ya done, re e you sit. beileng pele ya re wa ema wa tsamaya o tla nna ko morago You walk, you gate sit, wa tsamaya o nna walk. gase o bo o ema you sit, and then you stand, and then the work is done very well. Ehe. My goodness. My goodness. I thought you will help that other brother out. But you are gongwe tla not. thusa makaleng wa gale Yeah, yes. my take it you sit down and think then stand after standing that's when you can walk because When we if go you can out sit to you will sit minister forever to people, when we do God's work, we want to. ga wa go buisa batho wa go dira tiro ya modimo Walk, stand, sit. gate you walk. tsamaya ema After you have o nne walked, hard ga o you sena go stand. tsamaya wa ema That means you are going to walk without standing. Eh? go raya gore wa go tsamaya o ntse hard My goodness, my goodness. Now the motion is on the floor. jaanong Those- kgang re e beilwe pele Those who favor the motion that you stand and then you walk then sit. and then sit when the work is done. Let us ba ba see your hand. dumalanang gore wa ema Those who o are tsamaya e be e le support- gone o ka support of nnang the gase motion. ke bomang Those who support the motion. ba ba dumalanang le gore wa ema o bo o tsamaya e be e le gone o ka nnang gase But aye. yes But there are not many. mme kana ga ba bantsi Those who support that you get seated and then ba ba you dumalana stand gore up, o nna gase o bo o ema and then you walk. o bo o tsamaya When God calls you, ga modimo a go bitsa you sit down o nna gase and then you stand up o bo o ema and then you walk. o bo o tsamaya Huh?
God is calling laborers to work in the vineyard. modimo o bitsa badiri go dira mo tshimong ya And you mofile want to be counted. ebile o batla gore o balwe Then you just sit there and then you walk and then you stand. Ah, my o bo goodness. o innela hela ho kgantele o tsamaya o bo ema My goodness. You are saying to me that, Pastor, gompieno la re moruti we studied the book of Ephesians for 13 weeks and we missed the point. re ithutele lekwalo le le baefesi ya beke di le 13 mme re latlhegetswe ka naga ra lemoga So you ntlhang are doing well to remind us this very fact. jaanong rona re tshwana ko lebele gore gakologela ntlha keng You are doing very well, you pastor, moruti o dira sentle to remind us gore gakolola that gore you begin by being seated o simolola o ntse fatshe and then you walk o bo o tsamaya and then you stand. e be le gone o emang Christianity is a weird business. kana loeto la sekeresete ke tiro hela e God sa is calling us tlhaloganyetsegeng modimo wa re bitsa to sit down gore re tla go nna ha and then we walk re be re tsamaya while seated re ntse ha and then we stand for him re be re mo emela while re seated ntse ha in Jesus' name. mo go jesu mo leineng la ga jesu Amen. amen When he raised Jesus from the dead, ha na tsosa jesu mo baswing Paul is saying paulo a re Calvary kalefari was where a spiritual operation took place. ke gone kwa e leng gore tiro e ya semoaene a diragalela teng Loago. loaro la semoa le diragaletse teng God took us from Adam, the first Adam, modimo re inotse go tswa mo go adamo wa ntlha and planted us in the second Adam, Jesus Christ. a re tlhoma mo go adamo wa bobedi o e leng jesu keresete When the first Adam sinned, ha adamo wa ntlha a na a leoga physically we were not there, rona ka namana re ne re se koo but biologically we were there. mme ka tsalo re ne re le koo So when he went to sin, jaanong ha o batla go lemoga when he went to o sin, batla go leoga when Adam went to sin, ha adamo ana a batla go leoga we went with him. re tsamaile le ene We became carnal and sinners. re be re ya go itlhela le gore re a swa ka ntlha ya boleng And Jesus came. jesu a batla When he died and said it is finished, tetelestai, it is paid for. ha na kgega ba re go weditswe It means that we were transferred from Adam, the first one, go raya gore re ne ra ntshiwa mo go adamo wa ntlha and put in Jesus Christ. re be re tlhomiwa mo go jesu keresete When we are baptized, ha re we kolobediwa are in agreement that we died with him, re a dumalana gore re sule mmogo le buried ene with him, ra bolokwa le ene resurrected with him. ra be ra tsoga le ene Now we are no longer carnal in the first jalo Adam. ge ga re sa tlhola re na le go swa jaaka adamo wa ntlha We are now spiritual in the second Adam. jaanong re lwa semowa mo go adamo yo wa And we bobedi. are agreeing that when he rose Jesus from the grave, ebile re dumalana gore ha nna tsosa jesu mo baswing we were raised together with him. le rona re na tswa re tsosiwa mmogo le ene And he set Jesus in the heavenly places. a ba tsaya jesu a mo thoma mo mannong a se le godimo And when Jesus sat down there, jaanong ha jesu a ne a nna gatshe ho we were raised together with him and made to sit in heavenly places in Christ re Jesus. tsositswe ra ba ra bewa ra nna le ene mo mannong a se le godimo And we were put on the right hand side of God in Christ Jesus. ra be re bewa mo letsogong le legolo la modimo mo go jesu The keresete right hand of power, letsogo le legolo la nonofo so that all principalities and dominions and witchcraft and all these things are under our feet. ke gore maano otlhe dinonofo tsotlhe e ka nna tsa se le godimo tsana tsa se le hatsi di ko tlase ga dinao tsa For rona we are in Christ Jesus. ka ntlha ya gore re mo go jesu We keresete operate in two worlds at the same time. re tsamaisa ditsamaiso tsa pedi hela ka nako e le nngwe hela We are in Christ Jesus in heavenly re places. mo go keresete kwa mannong a se le godimo And we are on planet Earth here doing exploits for God. re ha mo lehatsheng le re le baemedi ba bogosi jwa modimo If God is going to save only one conqueror, if God is going to save one saint,
ha e le gore modimo o ka boloka moitshepi a le mongwe hela If God is going to save only one, modimo ha a ka boloka hela moitshepi a le mongwe hela one who conquered sin altogether, ene yo hentseng sebe mo go heletseng he's going to save who? wa go boloka mang Jesus. jesu If only one saint is going to be saved, ha e le gore moitshepi a le mongwe hela wa go bolokwa it will be Jesus. e tla nna jesu But what happens? mme go diragala eng If you take your life, ha o ka tsa- if you take your life ha o ka tsaya botshelo jwa gago and hide in Christ Jesus, o ba bo hita mo go jesu when God says, welcome my son, ha jesu a re go roga ka pula morwaka and sit on my right hand o side, nne mo letsogong la me le legolo he sits together with everything that has hidden their lives inside o him. nna le tsotlhe tse di bolokileng botshelo jwa tsone mo go ene So Christianity, jalo heloeto la sekeresete we are called to be seated in heavenly places. re biditswe go nna mo manong a se legodimo Because when we are seated in heavenly places, ka gore ha re dutse mo manong a se we legodimo have power over our enemy on planet Earth. re na le thata e hetang ya baba ba rona mo lehatsheng God is saying to us, modimo re ra re I have transferred you from Adam, the first one, to Jesus Christ. ke go ntshitse ko go adamo wa ntlha go tla go tsenya mo go jesu keresete Because sin, what it does, ka gore se boleo bo se dirang it is like a colliding of cars in an accident. go tshwana le ha dikoloi tse pedi di thulanana ka nako ya kotsi And after the accident, morago ga kotsi you can't use your legs. ga o ka ke wa dirisa maoto a You gago can't use your limbs, your hands. ga o ka ke wa dirisa diatla tsa gago You are messed up. You can't walk. o a bo o sugakane ga o ka ke wa dira sepe You can't do anything. ga o ka ke wa dira sepe And God says, mme modimo a re Jesus is your wheelchair. jesu ke ene setilo sa gago se o tsamayang ka sone Hey. ke ene setilo se o tsamayang ka sone ga baleofi ba tla go nna mo go keresete jesu So that when you walk, gore e tle re ga o tsamaya it is no longer I who walks. ga e sa tlhoe le nna yo ke It is tsamayang Christ who lives in me. ke keresete ya o tshelang mo go nna Wherever I go, gongwe le gongwe kwa ke yang teng I go because it is Him. ke tsamaya ka ntlha ka gore ke ka ntlha ya gagwe And Ephesians chapter 3, 4, 5. jaanong baefesia wa kgaolo ya boraro ya bone ya botlhano Therefore, walk according to the vocation you are called therein. jalo he tsamaya go ya ka ga pitsong ye lo beleditsweng ka yone He elevated your status and put you here. ene o na taya seemo sa gago mme a go baya ha Now walk according to your calling. jaanong tsamaya go ya ka ga pitsong ya gago Husbands, love your wives. How wives are submit to your wives. banna ba lo nyetseng ratang basadi ba lona Masters and basadi le lona e nneng dineele mo slaves, banneng ba lona parents. That is what Ephesians says. ke sone se baefesia a se buang Walk according to your calling. tsamaya go ya ka ga pitsong ya gago While you are seated so that you have energy. o ntse ga se gore o tlo o nne le Because you maatla are no longer using your legs and your arms. ka ntlha ya gore ga o sa tlhe o dirisa maoto le mabogo a gago It is Christ who gives you energy to go ke wherever. keresete ya go neela nnonofa go ya gongwe le gongwe So ko o that yang you don't get tired gore o of se this ka journey. lapa mo leetong le Don't walk like the Gentiles. se tsamaye hela jaaka baditšhaba Don't walk according to the flesh. se tsamaye hela go ya ka ga nameng Walk according to the spirit that you are called therein. tsamaya go ya ka ga moyeng o o bileditsweng mo go one We begin by being seated in re Christ. simolola ka go nna mo go kereseng And then we walk because He gives us energy. re be re tsamaya ka gore o re neela nonofo Because now it is no longer I who lives. ga e sa tlhe e le nna yo ke tshelang My life is hidden in Christ. botshelo jwa me bo hitilwe bo bolokilwe mo go kereseng First, when we are seated in Christ, sa ntlha re a be re ntse mo go keresete we hide our lives in Christ. re hita matshelo a rona mo go kereseng So that wherever He goes, we go with gore Him. gongwe le gongwe kwa a yang teng le rona re ye teng What is declared on Christ as a victor, we are also declared more than se se conquerors. kailweng la ntlha e sa bofenyi le rona re bahenyi go heta bafenyi We are more than conquerors in Christ Jesus. re ba herehentse go heta bahenyi mo go jesu kereseng Because we have hidden our lives in Christ. ka gore re hitile botshelo jwa rona mo go When kereseng He says walk, ga re tsamaya He says, a re take now my life. jaanong tsaya botshelo jwa me Let me hide in you.
mpe ke iphitlhe mo go wena So that people will not see me, but they will see your works and glorify the Father who is in heaven. Because now I live in you. batho ga ba kitla ba bona nna mme ba tla bona wena ba bo ba galeletsa rraeno yo o kwa legodimong Jesus in the heart of the husband. keresete mo pelong ya rre yo o nyetseng Jesus in the heart of the wife. keresete mo pelong ya mme yo o nyetsweng Jesus in the heart of the master. keresete mo pelong ya morena Jesus in the heart of a servant. keresete mo pelong ya motlhanka Jesus in the heart of a father and a mother and their children. keresete mo pelong ya mme le rre le bana ba He bone says, now walk according to where you are stationed. a re tsamaya go ya ka ga e leng gore o tlhomilwe teng Jesus now, how is in you? jaanong keresete o iphitlhile mo go wena So that he makes life livable on planet Earth. Because gore a of this dire person. botshelo jwa gago e nne botshelo jo bo ka tshelegang mo lehatsheng le He says, walk. a re tsamaya And then when you come to Ephesians chapter 6, jaanong ga re ya kwa go baefese kgaolo ya borataro from verse 10, go simolola ka temana ya bolesome he says, now put the whole armor of a God, ba re jaanong apara moitshomelo wa phemelo wa modimo so that during the evil days you'll be able to stand. gore e tle re malatsi a thokogalo a tla o kgone go ema You stand wa ema after walking with the Lord. ga o sena go tsamaya le morena And you stand for the Lord while seated. ebile o emela morena ga o ntse ga Because you cannot stand on your legs. ka gore ga o kake o ema ka maoto a You gago are a crippled woman and a man. o monna le mosadi hela ba le go You lana have all your being in Christ Jesus. o tlhoka hela gore be le le mo go keresete So you stand while seated. jalo he o ema o ntse o ntse Jesus, he says, stand therefore. keresete ke yona a reng Put the jalo he breastplate, ema put the shield of faith. apara moitshomelo wa phemelo e Put the leng whole tumelo armor of God. apara moitshomelo wa We wrestle phemelo wa not against modimo flesh and ka blood. gonne ga re lwe le nama le madi We wrestle against principalities and powers of darkness in the heavenly places. re loana le bathata le magosana a se le godimo mo mannong a Therefore, lehi put the whole armor jalo he apara phemelo e leng ya so modimo that you are able to stand, gore o kgone go ema so that you are able to be counted on, gore o tle o kgone gore o emelelane le tsotlhe so that you are numbered among the army of God. o bo balelwe mo mophatong wa tlhabano wa modimo You stand while seated. o ema o ntse o ntse Our power comes from being seated in Christ Jesus. maatla nonofo ya rona e tswa mo go nneng ga a tshe mo go jesu keresete Our walking, the Christian walk, comes from being seated in Christ Jesus. go tsamaya ga rona ga botshelo jwa sekeresete go tla re ntse mo go jesu keresete We don't keep the law to be accepted. ga re tshegetse molao gore re amogelwe We get accepted as we accept to be hidden in Christ. re amogelwa ka ntlha ya gore re amogetse gore re hitlhwe mo go jesu keresete And when we are accepted, jaanong ga re amogelwa when we are redeemed, re rekololwa then we have power because of our redemption, our jaanong re na le position, maatla ka ntlha ya to keep tlhokololo ya the rona law of God. gore re kgone go tshegetsa molao wa modimo We go out for witnessing re be re tswa re ya go supela because we have power, ka ntlha ya gore re na le maatla unbelievable power, maatla a thata go the tlhalogangwa power that rose Jesus from the dead. maatla a tsositsang jesu keresete mo It is the baswing power that keeps us in everything. e ntse ke yone maatla a re neelang nonofo ya go emelana le tsotlhe Make sure that you are seated in Jesus Christ. then ga re ntse mo go jesu keresete Make sure you are seated there. netegatsa gore o ntse mo go jesu keresete And you are completely secured in Christ Jesus. ebile o babalesegile mo go heletseng mo go jesu keresete And then he says to walk, therefore. a ba re ke gone tsamaya And then, therefore, stand. ke gone ema Be counted. le wena nna mongwe a balelwa mo palong Be counted. balelwa mo palong Put the whole armor of God. apara moitshwamelo wa phemelo wa modimo God is calling us modimo a re bitsa that we are in a battlefield. gore re mo lehelong la ntwa We la need to tlhabano put the whole armor of God. jalo he re tshwanela ke gore re be re sireletsegile re apere For we moitshwamelo are not wa phemelo wa wrestling, we modimo are not fighting with flesh and ka gore blood. ga re lwanne le nama le madi We are fighting a sophisticated war. re lwa ntwa e matswakabele The war that sometimes is invisible. We need invisible weapons like faith.
ntwa ye ka gale e sa bonweng ka matlho re tlhoka dibe tsa ditlhabane tse di sa bonweng ka matlho re tlhoka tumelo So that when they take your everything in your house, gore ga ba tsaya ba go gola gotlhe mo ntlong ya gago when they take everything at your workplace, ba tsaya gotlhe ko tirong ya you gago can say they have taken o everything, ka re ba tsere gotlhe but they didn't see my faith. mme ga ba bona tumelo yana I remain with faith when everything is o gone. ka sala ka tumelo le gotlhe mo modimong For faith becomes the substance of things hoped for, things that ka are gonne not seen. tumelo ke tse e leng gore di sologetswe Faith becomes the material that becomes visible when all the material is gone. modimo o tswelelang tsa le teng le ga tsotlhe di sewo I can cross the border with it. ke ka tlola molelwane ka tumelo When they say these fruits, these vegetables, they don't cross this border. ga ba re maungo a merogo e ga di tlole molelwane We don't cross with this thing and this thing. ba re mo le mo ga go tlole molelwane But you can cross the border with your faith. mme wena o ka tlola molelwane ka tumelo ya gago They can take your everything. ba ka go tseela tsotlhe Even when the devil takes our beloved ones le ga diabolo a tsaya baratwa mo go rona with sicknesses and death and accidents, ga ba tsaya ka malwetse le ka dikotsi make sure that he doesn't take your faith. netegatsa gore ga a tseye tumelo ya gago Let him not take your faith. tlhomamisa gore ga a go tseele tumelo Faith as tiny as a mustard seed, tumelo hela e potlana jaaka tlhaka hela ya mosetara which will not even mess up your hairstyle. ye e leng gore e ka se ke tlhakatlhakanye le moriri wa gago ga o Even if you put it here in your hair, le ga o ka e latlhela mo moriring wa they will gago not even see it. ga gona yo o ka e bonang You are dressed like a lady or a gentleman. wa apere jaaka le kgarebe kana le It will kau match with your attire. ya go tsamaelana le kapari ya gago Therefore, take faith. ka jalo tsa tumelo Then make it a shield that will quench all the fiery darts from the devil, go e nna yone thebe e tla kganelang marumo otlhe so a that you tlang are go wena, able to stand. gore o kgone go ema You stand while seated. o ema o ntse o ntse hatshe You walk while seated. o bo o tsamaya o ntse o ntse hatshe We are called to be seated in the Lord. re biditswe go tla go dula mo moreneng God is calling us to be making sure that we are seated. modimo re biditse go tla go tlhomamisa gore re ntse hatshe Put all your weight on the wheelchair o botsa bokete jwa mmele wa gago botlhe bo ba mo setilong se se o tsamayang ka so sone. that you don't get tired. gore o se ka lapha Put everything in Jesus Christ. ba tsotlhe mo go jesu Your anxieties, your concerns, your frustrations, dikeletso everything. tsa gago matshwenyego a gago dipitagano le dipatikego Put them on Jesus Christ. di bee mo go jesu keresete And then when you are seated, jaanong ga o ntse hatshe Jesus says, walk therefore. keresete a bare ke gone tsamaya You walk while seated. o ntse o ntse hatshe And then he says, put the whole armor a ba re apara moitshomelo wa phemelo so that you stand like a man, like a woman, gore o eme jaaka monna jaaka mosadi while seated in Christ Jesus. o ntse o ntse mo go jesu For we keresete are sitting on the chair of power. ka gonne re ntse mo setilong sa nonogo le thata God, modimo if you are going to save only Jesus, hela ga o ka re hela ka ntlha ya ga jesu if you are going to save only Jesus, ga o re hela ka ntlha ya ga jesu if you are going to save it only, save yeah, ee ga o ka go bolokela mo go jesu hela I'm hiding my life in Him. o bo re ke bolokela botshelo ke hitlha botshelo jwa me mo go ene And wherever He goes, gongwe le gongwe kwa a yang teng just save Him. mmoloke But I am in Him. nna ke mo go ene But on planet Earth, mme mo lehatsheng they don't want to see Jesus. ga ba batle go bona jesu They don't want to see Him. ga ba batle go mmona But I'm taking Jesus in my life. jaanong ke tsaya jesu ke mo tsenye mo botshelong When jang they say, sit down here, ga ke re nna hatshe ga when they say to me, ga ba ntha ba re nna hatshe but we don't want Jesus. ga re batle jesu When I sit down ke be ke nna hatshe in their house, mo ntlong ya bone they don't know that Jesus is seated in me in their ga house. ba itse gore jesu o ntse mo teng ga me mo ntlong ya bone I represent Him here, ke moemedi wa gagwe ga while He represents me in heaven. ga ena nkemetse ko legodimong Amen. amen An everlasting gospel need not to be eternal in its presentation. We need to stop somewhere. mahoko a poloko ya bosakutleng a tshwanelwa ke gore
a nne le ha a emang teng a se ka bua ka bosakhutleng ha. Motswedi members, Maloko a phuthego a Motswedi, we are reminding each other this morning re a gakolana mo mosong ono that we need to be seated in Christ Jesus gore re tshwanelwa ke gore re nne hatshe mo go Jesu Keresete, and walk his walk re be re tsamaya motsamao wa gagwe, and stand for him re be re ema le ene, and be counted. re be re balelwa le rona. God is looking for men and women, young people and children who will stand for him in the last day. Modimo o batla bomme, borre, banna le basadi le bana ba e leng gore ba ka mo When emela. everything else is falling apart, Ha tsotlhe di lebega di phutlhama, we need to be able to stand, re tshwanelwa ke gore re kgone go ema, to be counted on as soldiers of Christ gore le rona re balelwe re le masole a ga Keresete, while seated. re ntse hatshe. I call upon you, Motswedi church members. Ke a le go gwetla phuthego ya Motswedi, I'm making an appeal to you ke a le go gwetla ke dira ipiletso that be seated in Christ gore tswetswe nnang mo go Keresete, and put also the seat belt le be le ipante so that when the storms come, gore e re ha matsubutsubu a you tla are not thrown off. o se ka la iphitlhela lo le wetse ko Be kgakala, seated in Christ Jesus. nnang mo go Keresete Jesu. If you are there, Ha o le teng, you want to join me as we hide our lives in Christ. o batla gore o kopane le o tshwaragane le nna jaaka re hitla matshelo a rona mo go Stand Keresete, wherever you are. ema ka dinao gongwe le gongwe hela ga o teng. There are members from other churches. Go na le maloko a tswang mo dikerekeng tse dingwe. I want you to stand. You stand also and hide your lives in Christ Ke Jesus. rata gore ke le laletse le lona le eme le hitle matshelo a lona mo go Jesu Keresete. The visitors that are here, Baeng ba le leng hano, whoever you are, o ka tswa o le mang, Jesus is calling you. Jesu a go bitsa, That hide your life in Christ. hitla botshelo jwa gago mo go Keresete. You are safe when your life is hidden in Christ. O babalesegile, o bolokegile ha botshelo jwa gago bo le mo go Keresete. They will try to kill you here. Ha ba le ka go bolaela ha, When they try to destroy you here, ha ba le ka go senya o le ha, your life is already hid in Christ in heavenly places. botshelo jwa gago bo sa se bo bolokile gale mo go Jesu mo mannong a se le godimo. If they want to destroy you altogether, Ha ba batla go go nyeletsa they gotlhelele, want to go to heaven, ga ba kitla ba ya le they godimo, should go to heaven ba tshwanetse go ya le godimo, and get Jesus ba ya go tsaya Jesu, and look at your life in him ba and bo ba destroy it. batla botshelo jwa me mo go ene ba bo ba bo senya. When your life is hidden in Christ, Ha botshelo jwa gago bo hitlhilwe mo go Keresete, nothing here, ha gona sepega, death or sicknesses, e ka nna leso kana bolwetse, enemies of whatever kind. le ha e le baba ba mohuta ohe. When your life is hidden in Christ in heavenly places, Ha will botshelo never be jwa gago bo destroyed. hitlhilwe mo go Keresete mo mannong a se le godimo, Wherever he goes, gongwe le gongwe kwa a yang teng, you are there. o gone koo. I'm challenging our visitors that are here, Ke go etla baeng ba rona ba le leng gano, young and old, bagolo le bannye, that our lives should be hidden in gore Christ. matshelo a rona a tshwanela ke gore a ba hitlhilwe mo go Keresete. So that whatever comes Go le ha e leng se se tlang, will not shake us, se se kitla sa re tsikinya, because our lives are hid in Christ ka gonne matshelo a rona a hitlhilwe mo go Keresete, in heavenly places. mo mannong a se le godimo. God is calling us to Modimo wa re bitsa, hide our lives in him. re biletsa go hitlha matshelo a rona mo go He's calling Keresete. us to walk the walk, O re bitsa go tsamaya motsamao, and he's calling us to be able to stand o re bitsa go kgona go ema in Christ Jesus. mo go Jesu Keresete. I'm praying. Ke a rapela. Heavenly Father, we come before your presence in the name of Jesus. We want to thank you that you transferred us spiritually from the first Adam to Jesus Christ, to hide our lives in Christ. What you said to Jesus, that this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. You have said to us, and you are saying to us, that when we hide our lives in Christ Jesus, you declare, this is my beloved Son, this is my beloved daughter, in whom I am well pleased. We hide our lives in you, Lord. And we say, accept us by faith and make us be contented to be seated in heavenly places in Christ Jesus. May we pluck our lives in you by faith so that we are never unplugged from you. We pray, Heavenly Father, for Motswedi Church. We pray also for the churches that are represented here today. Bless each and every one of us. We pray also for the members of the community that are here. We pray, Lord, that you bless them.
We bless our friends and our visitors that have visited Motswedi today. May they also hide their lives in Christ Jesus, never to be shaken by anything. We pray, Lord, for the community that is around Motswedi, that when they see men and women, boys and girls come into this church, they will inquire, who are these? So that this church will be a blessing in this community. People will see a lighthouse where they can go and be saved. We pray in the name of Jesus. We pray, Lord, that you fight our battles and fight those who fight against us, so that we remain secure in your hands in the plan of salvation. We pray in Jesus' name. Heavenly Father, we come before your presence. We pray for this building. This building, the foundation, when it was laid, it was a shop. People will be buying and selling here. It will be a marketplace here. But now you have decided that this becomes a building for you. We dedicate it for your service. We pray, Heavenly Father, if the first builders were building with charms, if they made the foundation with whatever their powers, wherever they got them, we eradicate them and we nullify those powers. We say the blood of Jesus Christ, come and be smeared on the foundation, on the walls, every corner. We pray, Heavenly Father, that if there's anything that it doesn't belong to you, we pray, Lord, in Jesus' name, that that thing nullifies its power right now. In Jesus' name. That this pulpit will be a service for the nation to be saved in your kingdom. We pray in Jesus' name that may everything in this building, up to the roof, everything on the grounds of this building, Heavenly Father, we dedicate it to you. That honor and glory be unto you. When people come here to worship you with their burdens, with their diseases, and they cry unto you, Heavenly Father, may you hear them from this place. When people come here, Lord, for hiding from the world that is angry against them out there, may they find shelter in the midst of their storms in this place. We pray in Jesus' name that God save your people through this building. May many people, when they come here, be saved. If they come, our enemies, with charms and whatever, to destroy us and to paralyze us, to confuse us, may they get confused. And as soon as they stop inside this building, may they feel the power of God. In Jesus' name. We pray, Heavenly Father, that those who come here, may they be saved. Nothing that is formed against us will prevail when they come here. In Jesus' name. We pray, Lord, that you bless us. And as you bless this building, may you also bless our families and where we live. Bless, oh God, your children as they work, as they return tithes and offerings. Bless them as they go to the cattle post, as they go to the lands, as they go to work, as they go to school, as they go to their businesses. Bless them. You said you will make us the heads and not tails, so that people will know that we have come from the Lord. Bless us, Lord, and hear us our prayers. And those who are sick in our midst, visit them even right now. Give them peace and heal them. If they have left other people, relatives home that are sick, may you extend a hand of healing upon them and touch the wounded and make them whole. In Jesus' name. Thank you, Heavenly Father, for your blessings. Thank you, Lord, for blessing each and every one of us and our families that we represent. In Jesus' name, amen. Amen.
Number 114. Remy Kadinao. Testing. Tswalo siteng seagilwe, praise. Tswalo siteng seagilwe, marang a tswa ka sone, a tswa mo kgoro kgakala, lorato lwa moluti, a butlelo botlhoko le nna ke buletswe kgoro. Le nna I buletswe le nna, tswalo si buletswe botlhe ba ba batlang poloko, bahumi ba humanegi ba ditso le merafe, a butlelo botlhoko le nna ke buletswe kgoro. Le nna I buletswe le nna, tswelela gare ga ba ba fa tswalo se sa butswe ka mo kgorong tsa serwalo, sesupo sa lorato, a butlelo botlhoko le nna ke buletswe kgoro. Le nna I buletswe le nna, moseja o le wa noka, re tla rola mo kgoro, re tserwalong sa botshelo, re mo rateng Modimo, a butlelo botlhoko le nna ke buletswe kgoro. Le nna I buletswe le nna. ba kotlotlo le kgalaletso re di neela wena Jehova mogodimodimo le mo nakong eno. Tanki rra ka sebaka seno sa kobamo seo se re neetseng. Modimo wa rona re ya go leboga le mo nakong eno ka lehoko le o sa tswang go le re ba pele ka motlhanka wa gago, e le gore gakolola Jehova, e le gore neela tshologelo ye re e tlhokang go tswa mo go wena, e le go nosetsa tumelo ye ka yone re lemogang Modimo wa ka gore le ga tsotlhe di ka tsewa ga ikitla e tsewa mo go rona. Ka leina le le maatla la morena Jesu re a ikokobetsa Jehova, re tsholetsa diatla tsa rona re galaletsa bogolo jwa gago.
ra re hano jaaka bana ba batho re ne re tsile hano re tswa mo matshelong a rona a harologaneng mme re ya go leboga ka ntlha ya gore o sa tswa go re tsosa sešwa go hitlha matshelo a rona mo go wena morena ga go se kitla go nna le nonofo epe le ga e le mowa ope o ka hitlhelelang jehova bangwe re tshela ka digatlhego tse ka gale di nang di ribame ka ntlha ya bohutsana jo re kopanang le bone mo botshelong jono re tlhokogala ka ntlha ya go tshela ka letshogo la baloi ba re tshelang le bone re tshela ka ntlha ya tlhokogalo ya dire tse re di romelelwang dilaga tse di thaiwang ke bo re a itse mo matshelong a rona mme ra ka re a hitlha mo go wena mo nakong yeno re a di tsipola re bona kgololesego e re e tlhokang re bile re ka e bona hela mo go wena ka leina le le maatla la morena jesu mongwe o hano rra o se sa tlhotlhoregile a latlhegetswe ke nama ka ntlha ya go bua ka pelotiro ga e bonale modimo wa ka o nonogile le mo nakong ya gompieno jaaka a hitlha botshelo mo go wena modimo wa ka kgopolola mabati le ditswalo tse di ntseng di tswalegile morena mme boitumelo e tla re bo mo aparela leina re be re gala letsa la gago modimo wa ka mongwe o hano le mo nakong ya gompieno o santse a sukasukana le botshelo jono le ga se le setse le mmitsa maina ka ntlha ya gore o sala a tlhokile mopati modimo wa ka le mo nakong ya gompieno jaaka mothei wa botshelo re hitlha matshelo a rona mo go wena kgopolola ga go kgopileng teng jehova mme e tla re ga boitumelo bo re aparela re bona bapati ba botshelo ba tswang ko go wena morena leina re be re tsholetsa la gago ka jesu kreste morena le moloko re ya rapela bangwe ba lwala kgosi ya botshelo tota ebile bogolo ba tsile hano e le go utlwalela ga go na le jesu yo o bolokang modimo wa ka matshelo a bone a tsena mo seatleng sa gago le mo nakong eno mme be a ka ba hitlha mo go wena ranela ne sa pholo e ba nneele jehova le mo nakong ye mme tle re mmogo le bone ga re gadima re leba re re ga e ne e se ka jehova re ka be re le kae re gorogile hano ka ntlha ya poloko ya gagwe ka leina le legolo le le maatla la morena jesu rra re tla be re tswa le rona gore himele gore babalele re yagalele ka molelo wa kgalalelo le tiso ya gago gore yo bosula a se kitla bona pete gore tsenelela go se kitla re utswela molaetse o molemo o re utlwileng gompieno mme ga e le sengwe jehova dira kgakgamatso le ga e leng sa se romela mo matshelong a rena a se hetoge nosetso le manyoro mo dithapelong tse re di go neelang ka jesu kreste morena amen. Amen. The panel up front will be going outside together with the community leaders as the church will remain behind and continue in worship. tswela ko ntle ga mmogo le baeteledipele ba tšhaba ya rona ga phuthego lona le tlabe le setse ka kwano le ntse le tsweletse ka moopelo Amen. modimo a re se go gatse. Number 269. 269. Mulukio hakamatsang ke Jesu. Praise. Mulukio hakamatsang ke Jesu. Morena wa me muluki. Ufita mame faron lalifika. Kwa dino kenza khate
Hello. We are unveiling the placard or the post. So we are going to request the church to give us an opportunity this side. We are doing the unveiling this side with Pastor Rakwena. So as he does that, please let's remain quiet. Thank you so much, Muruti. We are doing the unveiling as we have dedicated this building today. We unveil this plaque to show that it is now dedicated for the Lord. It is therefore for this building for worship. It is where we bring our pains, our sorrows, our cries before the Lord. It is where we are aligned with our spiritual gifts and talents to go and minister for God's people. Therefore, we take this veiling